Kusuma Family emang keren, jangan lupa subscribe ya. Yuk kita nonton ondel-ondelnya, yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel ari anaknya boy, anak mini dokter Iperasoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa, ngarap pengantin disunat bisa. Goyang nih asik. Kusuma Family emang keren, jangan lupa subscribe ya. Dukang dong dong dong, gendangnya ringgit tetap, yang ngiring daripada surak-surak. Tangan bisik jari rim, tali anak ondel-ondel, tarik kunci kamu terbakar. Anak ondel-ondel jejingkat gagah, paling nyale berkobar rambut, yang ngarap pade kebingungan. Kusuma Family emang keren, jangan lupa subscribe ya. Yuk kita nonton ondel-ondelnya, yuk kita ngarap ondel-ondel. Kusuma Family emang keren, jangan lupa subscribe ya. Anak mini dokter Iperasoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa, ngarap pengantin disunat bisa. Goyang nih asik dutan-dutan dut, ingin ngibing igel-igel Dukang dong 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 dong, gendangnya ringgit tetap, yang ngiring daripada surak-surak. Tangan bisik jari rim, tali anak ondel-ondel, tarik kunci kamu terbakar. Anak ondel-ondel jejingkat gagah, paling nyale berkobar rambut, yang ngarap pade kebingungan. Disiramin air comberan. Kusuma Family emang keren, jangan lupa subscribe ya. Yuk kita nonton ondel-ondelnya, yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel ari anaknya boy, anak mini dokter Iperasoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa, ngarap pengantin disunat bisa. Goyang nih